ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯆꯪꯉꯝꯗꯕꯤ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯕdur ꯔꯖꯥꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯨꯝꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯕdur ꯔꯖꯥꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯐꯥꯎꯕꯗꯃꯛ ꯇꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯋꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯉꯩ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯤꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕꯗ ꯍꯩꯅꯤꯡ ꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯇꯝꯂꯨꯕꯅ ꯔꯖꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯕꯨ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯔꯖꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯡꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ꯫ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ Even a single MLA didn't move a motion for the people with disabilities. MLA ama phawa motion namta pukhatpide. Sina takpade aikogi future karema laite takpade. Chingda खुनेक तौरगा पैखा थारगा मीदुना गवर्नमेंट के स्टाफ ओइबदा एम्प्लॉयेबल ओइरगदि डिसेबल अमना मैट्रिक पास तौबा ngamnaba hotnarakpada kayam waramgani adugi mahidu kitang di sahan biyo hai yamagi minga koi hujik laiba leifam jiga amtang sakka piyo certificate ni amde Muhammad Abdur Rajak aina lay adubu miyamna khangna wana Facebook ta Raja Muhammad ena kangnai kairoi laikai da na abungo ena kawe aikoi laikai si Changamdabi mathak laikai gi mamang laikai hai tare yamai chinnaw ni punna tawden aikoi isinau taruk adagi nupi ani ningon hai tare nupana mari aina khwai ahan moi pumna makpechi ima pamung di hujik lei ro kai kai to pai moi kaisu thuidoko paidre adum sum hingwa ngamnangai keno toraawni na hujikti ahal loire mari yamna hujik se yamna hujik yamna disabled person moina life struggle to koi wari myam su lei adu hujik na mi myam to su khara dum kaina u phange aduda yambi life schooling hadi like lai su tamba jam important oi pora moi ba like lai su tamni ma tamdi horaga ngasi bokta thengna kiba kwari nuai taba or hadi smile to ramagadi karam gadawni haibna chingba kwari nuai taba matang gi wari taba schooling life matang happen pandi miyoi ba mo ina poklabadi adum mage historical background amamam je laifam foi nungai na horakpa wa na horakpa nungai na loi khiba adum wa na loi khiba adum laigani adum aina ai gi so adum laijai kaino na hai kanda ai ahan bada schooling tawba horakpase ai gi laikai da ai gi yum manak da ai tare matamnuda public school Changamdabi ena amaka lairami adu hawik so lairi adubo mafam dude maming hongtok ongjin tawgre aina tamamba school dude aduge mafam dumakti maming hongre atop school gi maming ongre aduda I class 6 fo regularly tame adagi class 7 dagi de dum men ta da busi hore
men tadabagi maramsi matamduda khangdabani chawkhatribani na ko ahal laman singso in general oina adum khangbai wani moi school gi oja singso kay ai tare special school nattabani na khangdabani matamduda ai depression chatpa jani matamdudi khangidaba hojikta gyan tara hoi hojik aina realize tawjabani matamduda depression chatpa jani chatkana ngasai gi class 6 fawbadi angang ni dana sahi tara humdoi mu hairam mani class 6 adwai dadi sahi tara mari hairak paswai dagi de mioi ba amu oi bagi tongan ba sahi rugi matung ina wakal khalak ka dawri aduge ikai ba hairak pa tanja mala ne ba ngasai gi kaya tare sahi rugi matang adu dai de aisina mayam marak sida special student je ai khaktam oi bani na ngasai gi moi mayam marak sida ai bo marak ta tin bangam gadra or moi gi matung da inna bangam gadra sumba wakal se rum akiba kaikra sumba ge wakal se halak pai da adu dagi sum tawra sum continuously kan bani na keno to sum hakchang se dum haining singning da ba adu dagi awun ba ma dum keno to ba ai je matek amasu adum thani pan muk ai thawal da anandapurna school da tamamme class 9 thani pan muk tamamme kanglai pak ta boarding sida leiraga tamamba sida aina matam du da khan ge ai je atop school da hongaga phagadra ai basu decision se lofong gang da ba isa ithan gak tang na kaino tawrak panina adudana amuke na aingonda awa bai du hoike matamduda adum aiju yamna ware ngai matak tu da my parents also scolded me that is why I am neglecting in my studies moju kang da bani na ina study taw basi like tam ning da na tawri bane ai basi asigi wakal da dum koina puraga keno taw ki bani adum aim tawraga haure adu matung dagi sum home school tawbagi wari se dum akang ai singna hawduaga dum tawra tek tawraga dum something is better than nothing ai badunida adum ain tawraga 12 position loisale 12 sisu order 9 loisan bungamakte marakta gap yam lay adum ain tawra loisalaga aina ngamba macha adu fawbade adum ai computer course tha ahumgi amasu loisan jare adagi adum aina tawraga adum hauji fawbo layirisini adisida tamana sai struggle tawai highway in general generally mi amna tamnari ba mafam didan school tamapanina special need oiba satra mana kai darkar le ngade habi khangui changji yam wale matam do khakana tan husi yam wali ran dum khale sigi matang sida su ko improvement tawba yam necessary oi matam do di ko B.Ed nung si leram de jingna mo sumba education ni matang sida na well trained bo ja singina school za waina ba honoram khadi improvement lam ba di ya ni khale ado swana namana simba personal individual level ki struggle tawam sidege mi myam gi ba wangang bu si khadi hore tan ko karam kan ki sumaina wangang bu horaki bano aduga marui ba inspiration ai tar ai sumaina tawro ki na kwadi khal laki ba matang se karam matang oi ai se keno yamangang oina sahi nasagi Yairipok class 7 6 7 tamingai swai sida ai se school ka draga so keno da ai ibo koi da leiraga tuition ga tawramme ba oja niyaga yamna takona ta ai ta anba adu taw ngai marak sida pabung amana top sing tha dagi manglemba kawe ai gi disable gi lam jida mari leina na changchal ka dawri ji man pusan birak tawri bane alage mana disability certificate chital sumaina tuition tawraga ibo hoida leiringai matam sida tuition loisalla kan sida auto ama thousand le ado hojiki pabung manglem ba si oiram doine
maga tawraga mana imphal da ibu pubire adagi jenims hujiki jenims si oiroini asida puraga mana aigi certificate phangnaba process si tawbire aigi photo nongdo thajallaga mana tawbire phange phangpham thokpa phangbudo adubo government ki side tagi as a differently able person no moina de karigumba amabho phangakte 2007 dagina 2016-17 si fausi em phangakte 2018 joy dagi cradle for disabled union nena amada ai as a vice president wina ahan bada pure ai si hujikti moina register tawbada bude ai si president wina hapchan bigre moina ko ado matamduda purakuda ai si 2018 dagi financial assistance macha amadi phangakhi adumaina tawraga hawjik phau leirisini makha ta ba thoidokpa di phangdri madumakna punsi se pura tangdu laitani hingba ngambagi kaino ama jaga amadi mafam amadi kanba ngamde makoina piri baduna adune hawjik phau sida sigi condition sida leiri financial assistance PB matangjo hojik ki wai kan natana election ki matam yor ko matam de koi vote kombo ko puslai maram di vote hadara gari mo vote ka doine mo vote ka ram tung to do jina koi smai war ba prajasing de disable ka ki wana tana every mi kuding maki mo ji thabak taw gadone adu bo vote election me ada di disable person ji si taw dunia du taw dunia na am thola kanda ngasai mo na tawre ba thabak sing na koi da em kana ba pi ngam da bi matang koi dum uri ba jana election kuding koi uri election kuding hogre haugi kuding koi nuai da dum phawang ni amoi so ado sigum bo poching ji sum tholai poching marka sarkar si tani khangde amada khangde akoina disabled people disabled persons ji ki oiba livelihood ama maintain to ba yana ba anatrana koi stability yum create to bona ba kari gum khari to han mo le jam ni khale kari di to han ni ado hujusik lai structure ji da karma kham change to han ni dum tang habe haidana tala abani masigi maram je haimandana chokthara bani akoi se hawjik बहुत मतम ओइरे candidate ching either akaba da bagi wana to candidate ching se disabled person ching se ado ki masik nushira ani aw बहुत matam oira mo chak ka in bi dana it is good fayaba do yam fayaba that we have an emotional attachment to each other I could mention emotional attachment pina budi yam fayaba adubo nahaki oina mitrang sanarambudo sijenaraga langthambagi mitrang sanarambudo de adu de yam taw haidaba thabak amani aikoi gi khubi je phangnabagi damak tawbodu de yam taw haidaba thabak ni aduga makoina vote ka gram matung de kana ma hanna tu na yenga natte da moina yam soida sarkar ge kaino de disabled ga mari leina na wanga ngwa ga de ngangninga yam lei kaim pho leite disabled person singi oiba people with disabilities person with disabilities singi oiba kariya ma pho leite sarkar dagi phangba yaba sidi financial assistance sidi just thara dal gumbane ba sidi aduna aikoi sarkar gi mai gai dagi aikoi che thage tanage loge ba mo aikoi gi kaino do maram jana pibi de ba ta na pham do la khudong cha ba lo pham do lei handa bani na karai dei lo ru financial assistance na de yum pu bangam gadra namoi ko aduna karem leite job to pibi ri si so adum 4% ai duni 4% oraga so adum chana ribra adu chana bunate adu sarkar gi mai gai dagi adu waina central government dagi la efareba adu state government gi mai gai dagi su kara hapaga e makoi de mayam dagi sothare na koina nam soiraba singena kaurabani adu oitargadi aikoi state ki government gi side dagi so moi 4% sidagi khara hakut pisi aina
khannaba yai kaino ai assembly mi pham ba okay bada so ai gi Facebook page ta ai koi gi khannabi oina ai hai even a single MLA didn't move a motion for the people with disabilities MLA ama phawa motion nam ta pukhat ki de pukhat pi de sina tak pade ai koi gi future karema laite tak pade aduna moigi ai koi gi bylaw ai je adum semna ri bane ba state ki oi ba aina mamam si ma ga adum makoi gi sakthung kari henkat na ngai na traga ai koi gi state manung dari India government na yara so ai koi state government na di si aya ba pi roi ko semna ri bane ba pumna makti women empowerment aina de Chedi yam ngangi. ngange ba nupa na su women empowerment gi maram da adum resource person singna countlessly adum ngange ba I have heard on social media I ta greba masing thingam da ngang ado disabled person singi da makta de single person kana ma pho song thok pi de ba ngasi sina tak pode adum makoi na khalli khande hai ba si sida adum kaino taw bane sina tak bane ba department am su lei yo disable sing ki thawak taw na bi dam to tholok department su yaw ne disable ka ki yeng yen na bi tham department su lei ne adu sigum department ni na di koi gi sigum disability oi ba sing si oi ba koi work talk to ba sigum ba na tang si yam ba oi ba ai ke hata koi request hire na tra na appeal to wai ta ne sing bo wahi khara di thambi ni go lei pham ba ta bane hai pham thok pa koi gi adum hai ba si ai koi gi thodang oi na adum lai bane masi so hai ke gani kitang koi chuaga appeal to ba sina kitang tum da thara akanda yemo ai koi sum khanna je ba police lising ani ahum lawada even a single disabled person yawe ara roi ko magi physical unfit oibana physically unfit oibana yawe ara roi antak mak IRB battalion ama lawgane na law asida taw yaw dawriba mi sing sisu physically fit oiba mi ngak tane ba adu oi targadi khudung chaba se kayam leirage adu oi targadi mi lising ani ahum lawbada disable amma bo yaw dramne adu som da civil gi lawbada staff lawbada kari gi no ba kitang henkat pi bangam dris kitang henkat pi ga ai thamoi ama pandri si kari gi no adu ai khoi da board matam dana ai khoi da chak in balak pirani hobje mayam ure ai isamak te ilamdraga so ayeng thabak hapa matam dana sahi kundra ni pu suraba angang nubi ni aga aching manda metric paikha tha roba mi duda matam helaba mi duda dum thabak hape ba si aina ya brai tongan bu lu ama lai brai ba si ai koi ma koi da hape mo ta soinai ra ba mi sing si da kar mi yeng jang si na tradi ya roi ai koi ge ex former chief minister Sri Nongthombam Biren Sir Biren Singh Nai ba malaya ba ai ngasi bo ka udri ba kari mana an ba chief minister oi ba gi wasak lo ba mayam da basan pi ba da kari na hai saukhat pa mana da na nungsi na ba de sung pu pu ro ena hai ba adu de ai koi si nungsi na ba purak ki dawri bra saukhat pa mana da ba de nakal lam da suba tan ba ngam sien tan ba ngam mi ba tata thau ba ngam mi ba mi du da sahi su hel ba macha chaw ra ba sahi mapan tara su ra ba mi sing du da adu aharun gi thak yausal ka daw ra ba mi sing du da karai de no angang nu bi ni aga paikha tha le du ga IRB hap si hauna brai ba are eligible ching da kunik taw ra ga paikha tha ra ga mi du na government gi staff oi bada employable oi raga di disable mana metric pass taw bangam na ba ho na rakpuda kayam waram gane adugi mai du kitang de sahan bi hai bani da Yam chum. adugi mai du kitang de sahan bi hai bani da aina haijeri se ai khakta gi na te aina haijeri se kashu yam bana te koi disable manipur da 60 plus ni lairi se sida loina lairi ga hiba natte ado aina mamang da so hai kra bane ba ado sumaina sum taw bi ga da bu era de ai ko se
60 plus leirmina constituency ama aikoi tan bagi tangai phadaba ama lakadawre haibasi mamang da so ai pangrabane basi adu som sumaina tawraga de aikoi gi future laite lairoi dawriya lairoi hauji pau ireng lengdri aikoi karam bama tamdano chahi di adum haujan gre aikoi isa su adu adum certificate se tare lai dawri bre lairik sit tam dabida keno tawramaga lairik tambada थाजन गिव पैसा दुना दुकान फम्मगा टेक टेक तौरमदे अखोइसु मिट माइ पंगम गद्रैना खले एबा फना आइसाबनी अखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट सो कोटा पी हाइदना अखोइना मिरम द चलगा थबक तौरुबा हाइदु कया साफर रोइदा पोनेबा मान अदु सोमबाजे खन्न बिबगी महुत्ता सोम उच्चायरगा अदुम लुपा पैसा करा दाल करा तौरगा अदुम उच्चायरगा तौबा सि याम हौना दे याम तौहैदब थबकनी खन्न बियो नैना बियो मतम लोइदौरब मी सिंगे डिसेबल पर्सन सिंगे वखन खरा खनबियो अखोइना करिगुम्बा थबक अमा फंगा मतमददे आई डिसेबल पर्सन अमा आई इसा करिगुम्बा थबक अमा फजना फंगाबा रेगुलर ओइबा आई डिसेबल पर्सन अमा दि सेमगने मागी थबक तौहनबा ngamdragaso मागी कारबार तौनबा लुपा लिसिंग निफु अमा यांखै अमा दि पीबा ngambage कंडीशन दु लैरमनिना मतम दुदा दि पीगनेबो हबजे आइगे इथन कक्की नते डिसेबल पर्सन सिंग द आइगोन द फावरिबा चाइना से फावरिबनी अदो आई खक्की हाइरोबा याब्रा अदुबो हबजिते आई मोइगी चाइना दु फावरगासो पीबा ngamdriaba resourceful ओइदबनिना इसागे फिजेट लाइटिंग बो नगद्रा अदुदगे पुक थन्नगाय बो नगद्रा मोइदना करमबा मतमदा आइना मतेंग पांगबा ngamdawribnoba याम चुम्बा माने हैं आइना बो हेक फंगबा थबक पीना पिरबा सरकार सिना ग्रेड 3 ओइगेरा 4 ओइगेरा 5 ओइगेरा तौरोइना तौरबा आइना पीगने डिसेबल पर्सन नम फजना आइना सेमगने मागे स्टेबल ओइना बगी थाकता आई सेमगने आई तोकथोकरी अदुगा आई कोनगनी डिसेबल पर्सन नम हाना आई सेमगने सि 60,000 प्लस आगे डिसेबल पर्सन सिंग मणिपुर गी ओइना अदा सुमाइना अखोइबु निंग थुंगा लोइदबु ओइरदे अखोइ 62,000 सिदा constituency ama semba yabagi voter di phangganeaba aduna si manipur de constituency su kasu yambana te humpu gaktane aduna humpu ma thoi swal je ya kano akoi paisa pai da mina karam maina in general oina de bole pu ba namgane koina akoi de gilai ga ba mam yaure ai lep kai bana te ko lepning ba ma lep chani aduga akoi ma chen yena jara ge ai bani da akoi na ai adudage मकोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना जो अखोई की रिजर्व खरा तौरगा जॉब ता मागे खुदोंग चाब खरा पिबीरे सि पिबीरिङै मथक सिदा अखोई की मणिपुर गवर्नमेंट सिना सो खरा हाकुट पिरगदे मोई की मनिंग थुंगबसि चपचाना थुंगनबाइना खरा हाकुट पिरगदे अदुम याबने अदुसु तौबीदे मकोइना काइथोखरे लोइरे अतै येंगोबगे दरकार ओइदे सिनेबा अदुदे करम कांदनोबा अखोई फ्यूचर कनो पुरक्कदौरिबा फ्यूचर अमा थममदौरिबसे सिने आइना हाइजनिंगिसे